U Sanskom mostu novi životni impuls. Naime, 15. novembra 1995. godine zvanično je sa radom startovala osnovna škola 10. oktobar. Škola koja je ime dobila po datumu oslobađanja ove krajiške opštine. Dakle, još jedan razlog za odluku o povratku na rodnu grudu je tu. Djeca mogu krenuti ka novim saznanjima. Njih oko 300 upisalo je novu školsku godinu, a očekuje se da će svaki dan taj broj uvećavati, iako škola radi u veoma teškim uslovima. Od 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine svakom učeniku uručena po jedna sveska, sok i 1 kg voća. A u kakvoj situaciji se nalazi naše školstvo i koliko su teške njegove obaveze i u budućnosti, govore i riječi komandanta 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, brigadnog generala Mehmeda Alagića. Učit ćemo i pod granatama, nosit ćemo pušku i svirati klarinet. Ipak, uz Armiju Republike Bosne i Hercegovine, ovu djecu čeka bolje sutra. Tako u osnovnoj školi Kurin Ban zaista sasvim slučajno većina hrvatske djece nastavu sluša u prizemlju škole, a bošnjačke na prvom katu, te stoga nema mjesta tvrdnji da su podijeljena na one gore i na one dolje. Nije rečeno da su učionice i one gore i one dole tako lijepo uređene, u što ste se i vi mogli uvjeriti. Zatim da nastavnici i učenici zajedno dežuraju, zajedno komuniciraju, zajedno provode vrijeme na odmoru, u holu, u dvorišti, zajedno šutaju u dvorištu loptu. Nastavnici se druže, koriste ista nastavna sredstva, nastavna učila, nastavna pomagala i more drugih stvari, dakle druže se i sarađuju. Nije bilo lako nastavnicima da objasne učenicima zašto je i kome sve to trebalo. Još je teže bilo učenicima da to shvate, ali ipak. Međutim, stalno prisutno pitanje vezano za nastavne planove i programe o kojima je riječ jeste da li je tu iskorištena mogućnost izbora ili se radilo o tjeranju na izbor kako nastavnika i roditelja, tako i učenika. Pa ne znam što da kažem, ja sam tako ovdje kratko već radim treći tjedan, možda je bolje da se nađe neko zajedničko rješenje, zajednički program. Ja tako imam taj program koji je odobren od strane federacije i po njemu radim ono što mi kažu. Sad, da li je to rješenje ili ne? Ne znam. To mi najmanje na to možemo utjecati. Bolje je bilo da svi skupa uči. Isto, ali eto, tom drugi odlučuju, ne odlučujemo mi. Šta vi mislite, ko to odluči? Ovi s vrha sigurno. Mi o tu ništa, niti nas ko pita, ni ništa. Pazite, za sve one kritičare koji kažu da se treba samo određena grupa predmeta raditi po određenom ili jeziku ili nastavnom planu, ja odgovaram recimo i u matematici, vi imate da je 999 plus 1 je 1000 ili je 1000. Jedno od veoma bitnih pitanja vezano za ovu problematiku je i to da li bi postojeći plan i program Pedagoškog zavoda Bosne i Hercegovine mogao biti temelj budućem zajedničkom planu i programu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo tim prije što su u njegovoj izradi sudjelovali stručnjaci iz reda bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Stoga je njegov sadržaj multietnički, a sve je financirala Soros fondacija koja, kao što je poznato, financira samo ono što doprinosi multietničnosti i multinacionalnosti. Vrlo je teško ocjenjivati nekoga da li je dovoljno veliki Hrvat ili je manji Hrvat. Ali svakako da se, pretpostavljam, radi o ljudima koji su više živjeli u Sarajevu, koji su manje komunicirali sa ostalim dijelom Hrvata u Bosni i Hercegovini. A koja je to razlika? Pa vjerovatno da ima razlike. Kao na primjer? Tako su nam rekli. Tako se podijelili da naučimo zajedno. Ko je to odredio? Ova delegacija, viši. Ne družimo, ne idemo mi u iste smjene. Kad mi se vraćamo, on dolazi. I tako. Da ih skoro i ne viđamo. Šta ti učiš? Koja je tvoja domovina, a sigurno si pričala sa njima što oni uče, koja je njihova domovina? Pa, moja domovina je Bosna i Hercegovina, pa vjerujem da je tako i oni uči, mada i nisam pitala. Mi učimo svoje predmete, imamo svoje knjige, oni svoji tu. Kako uče i koja je njihova domovina, a koja je vaša?
Pa moja domovina i moja država je Bosna i Hercegovina, a oni vjerovatno smatraju neku drugu. Koju? Pa ne znam ja, to vjerovatno trebate njih pitati. Koja je tvoja domovina? Usora. Vedrana Deljak. Kako si ti, Vedrane, naučio u školi? Šta je tvoja domovina? Hrvatska. Moja domovina je Bosna i Hercegovina. A predsjednik? Alija Izetbegović. Domovina Bosna i Hercegovina. A predsjednik? Alija Izetbegović. Kako se ti zoveš? Mario Švarc. Mario, što si ti naučio u školi? Koja je tvoja domovina? Hrvatska nauči svašta. Svašta pomalo. A predsjednik? Tuđman. Danijela Henjel. Kako si ti naučila u školi? Šta je tvoja domovina? Hrvatska. A ko je predsjednik? Franjo Tuđman. Vjerovatno što je Republika Hrvatska omogućila Hrvatima BiH dvojno državljanstvo, vjerovatno to dovodi u zabunu te učenike. Sasvim je normalno da bi oni koji se bave ovim poslom morali znati da se u školstvu greške ne praštaju, a još teže ispravljaju, te bi stoga njihove reakcije i akcije bile razumljive i opravdane, svakako i djelotvorne. Međutim, one ne samo da su izostale, već se za ovu situaciju pokušavaju naći opravdanja tamo gdje ih uopće ne može biti. A koja je to razlika? Pa vjerovatno da ima razlike. A koja je to razlika? Pa vjerovatno da ima razlike. Kao na primjer?